Hakajingklan no Dr. Ricky A.J. Singkon UMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hakajanmit jong kakhat khandai tri urampang arhajar arpunriu. Nakaliang ka Confederation of Riboy People CORP haka arpau tri urampang arhajar arpunriu kalapa e ka kubor ngolem syakayeng kasam uti urangba. Habakran sikilat pathai kubor uba pating mersing working president ulaong bakal long kajingdu nong ga bakraw ya ka jella barokaway bat ban benrap ba anam yo shu UMP kummau. Nagaliang dungi ka Confederation of Riboy People Central Body managasngi nagaliang dungi ka sengru ngi penpau ya kajing sosi bat kajing sukhya ka bahadu kata-kata alor kajing klat kensan jong i Dr. A.J. Singkon ibadai MP jong kari khasi jantia ka jongi nagaliang dungi ka seng idon kaju kajing sukhya bat kajing sosi marnyo i ba udai wei naki MP badon kajing kli menteri na banta kari bat kajaj benreu bat deru MP bopei na banta gi kup seliang gi sem seliang te kadai kajing du ka bakrau ya kajelahi baro kawai ba kumunu MP ngatrai ngila jenjar banyo namar ngila i ki kam ki jungu kumu MP ulale bat uderu breu bas don ya ka bensim ka basurit bat akan jo kopor uderu breu bas septing ya ublai tingi iskam baki gai baro kide kijing peniaj jong ublai banajrong abang ublai ulamun bensim ya ngi breu ngimla bale ye tingi pharu ka kubur sulem sigi bahi ngasem ki parlok ki parjor jong MP badon burom jongi ublai un pentengan yaki wat kapor ka ba ulo bedum wantap ka hingga sem ke jongki handai ngi skam boblei pentengan ya ka donut ka bal apat ke jongki nagaleng dungi ka sengru ngi penpau keju ka mensim ka ji sukhya kumba ngi iba babun ki pajba no snong jong kari khasi jantia isa aku umdum halor ka ke jingyap kensan jong i Dr. A.J. Singkon ibari MP jongi tenaglang jo kasengru ni saudu nong abedai bat kena kajing klat jong MP uba don sisa ia kajing bakli namta kari bat kajai benreu nakaliang kasenjok kinong sensyar snong kabri uhinyo trap ru kalapha ya ka kerwa ngolam syaka yeng kesam u Dr. Ricky A.J. Singkon. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukam syed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya